Šetate pijaci i vidite prelepe jabuke, i to ne prskane. Jednostavno ste morali da ih kupite, ali šta sada radite sa njima? Ja ću vam pomoći sa tim. Prvo izmerimo pola litre mleka. U posudu sipamo jedan puding od vanile i malo mleka da bude ređe. A zatim u šerpu sipamo 50 grama šećera, ostatak mleka i sve to odnesemo na vatru. Kad provri sipamo puding i zakuvamo. Kad smo skuvali puding, obložimo ga providnom folijom i ostavimo da se ohladi. Zatim oljuštimo jabuke, izdubimo ih i stavimo u pleh dimenzije Fi26. U 100 grama mlevenih oraha sipamo 150 grama kristal šećera. Napunimo unutrašnjost jabuka i odnesemo da se peče na 180 stepeni 20 minuta. Dok nam jabuke budu gotove, mutimo 4 belanaca i dodajemo 70 grama šećera, 4 žumanaca, 4 kašike ulja, u 60 grama brašna dodamo 1 kesicu praška za pecivo. Sipamo u smesu i promešamo. Kad su nam jabuke gotove, smesu prelijemo preko jabuka. Lepo izravnjamo i vratimo da se peče još 15 minuta. Kad nam je kolač gotov, ostavimo ga da se ohladi. Kad se ohladi, okrenemo ga. U posudu izmutimo 150 grama margarina. Dodamo 50 grama šećera u prahu i puding koji smo prethodno skuvali. Ako imate nešto, obložite oko kolača da bi vam bilo lakše mazanje, a ako nemate, može i bez toga. Sipamo puding preko kolača, lepo poravnamo i ostavimo da se ohladi. I to je to, naš kolač sa jabukama je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a ako imate želju da pravite još neke kolače, imate lepe oblande, belu bajaderu i rozen kolač sa malinama. Vidimo se sljedećeg puta.